Martin wa Janet uria ni mukurino ni muini wa nyimbo cia kugoca Ngai na oho agikoragwa kire mumemerekia thiini wa ceceni ya Kameme TV kuria ikoragwa gikirehe kigoco live kia Martin wa Janet and the band o muthenya wa Kiumia na muthenya wa Friday. Riu ni akirikite gukorwa gigitetera mutungatiri kana bishop uria uragikoriro agigitamba muno guku nenda-ini muthenya wa ira, bishop uria ukurikanite ta Bishop JOHANA na uria uragikoriro agikionekana agikihambata atumia kana ashirika ake ikiritira ya gukorwa gikimaruta daimono. Giki ni giko kiragikoriro gigiukirirwo muno makiria ni a Kenya ona akurino agi makiuga ino tibisha njega oro na hanini na Martin wa Janet uria wagikorwo agigitetera mundu gwitu JOHANA kugera rwenda rwake rwa Facebook agikorwo agikiuga ona kaba JOHANA mena karo gukira muite wa kuhahama ciana cia tuhi na tuiritu hau naho umukuga atia. Mundu gwitu Martin wa Janet aragikionekana kuga ni kaba giko kia JOHANA gukiringithanio na mundu gwitu muiteka wa irimu na uria agikoriro gikihahama twana tunini uru muno makiria na uria cira wake ukiri igoti-ini na ni gugikorwo igithikiririo wiki ino na thutha wa Martin wa Janet gukorwo agikiuga uguo andu Martin akiria mari gukorwo magitengera hau uguo mwena wa comment section kama kawaida magigitiga ndumiriri ciganona nake mundu ugwitwo Brandon wa Karaja agikorwo agikimwira ni watengera gutua cira uyu muno Wanja Asali mtoto wa Kiambu akiuga eni iniguo mundu gwitwo Mugo Karaja agikorwo agikiuga JOHANA twina video muite wina wira uriku asha how my brother ni watua cira tene mundu gwitwo Margaret wa Muyo nake agigikorwo agikiuga as a mother I feel bad for those kids, may justice prevail accordingly. Nake mundu ngi ugwitwo wa Boi wa Njihia agikorwo agikimwira ni njaragia no icingirire ki ndiramenya wa kuga only God can judge moite situation but for the immoral JOHANA let fire consume him. Mundu gwitwa Mamake Triza ni wabaga gwiciria utanaria Pastor Kamau GFC Kenya watu waombe mitego ni mingi hata yule amesimama vizuri achunge asianguke. Joy Kamba agikiuga kiria munwa icio akiri mwe cia ndumiriri iria andu magikorirwo magigitumira mundu gwitwo Martin wa Janet thutha wa gukorwo agikiuga ni kaba JOHANA giko kiria gikiukirirwo muno makiria amwe magikionekana gukimwira ni hihi haha ni akoretwo akihiuha gukorwo agigitua cira na ihenya uria agutafatie na mwirori wa Gikuyu Flavor Media nguririkania ati nituguthi na mbere kumenyithia maingi marathi na mbere na kuhanika ona ndeto no igi mutungatiri kana Bishop JOHANA no tuguthi na mbere na gukorwo tugikumenyithia uria maundu marathie na mbere na gukorwo ikihanika na ni undu wa news ici na ingi nyingi nguhoya na gitio tikiro gukorwo subscribe aho guhage Gikuyu Flavor Media na ona ukorwo kihinya notification bell na ino igukuhotithia gukorwo tuki-upload video jeru hindi ciothe niri gukoragwo igi notify ati ni turi na video jeru na nigetha ukagikoragwo kiri wa mbere gukorwo ukimiamukira nie njitagwo Nyarari ya Murang'a nginya hindi iyo ingi ni ngatho.